Ne đòi chứ. Amari Yesu. Tunyadushui kombala. Ameacho. Mayataria yung politicians. Yung what it propose kay Legionnaire Federation, yung maintain
Oyamalo. Epone mere me oba. En polido mebedo romo ba. Ento jalo kuogo ba. Odoko ginamwa. Okwanyo kitwo pi. Odoko dano. En amobedo dani kome. Obwane pat. Omiyo yie to. Ento to eko yataria. Imanono. Oba omiye rom amalo tutual. Omiye nying alo nying ukenelong. Mewek jami iweng. Ametie polo kere lobo. Ika piny. Rum piny ka winyo nying Yesu. Wek dang dano duchu. Nge ni Yesu Kristo. En ruot pikwogo ba papo. Yesu rete piny wang me ario. Pien yataria pek unwe. Oko. Pe goro mere keken nomie rete. Ento dang. Jo pe kisha kede mara kome. Jo ducho atie langere upong adage kome. Eno rete dang akaro piyech mebal. Ame piyech mebal la jo. Ame eno biero. Ikara amari Yesu. Yin ngata mara karo ducho. Anguri chunya ducho ikombala. Ame achuero kede chunyi. Pe weka pokore kede dohi. Mia mari karelong. Iteti keda kita me mito. Obanga dwel duto. Ikin peki apa. Wan pe otwero chung. Ikorowa. Mifate ko anyen. Piaduogi mechane. Awodi Yesu Kristo. Ena po kedi pikare dushunaka. War bet bot papu bot war bot ipachil. Igony man me aboro. Jome bino telowa me urie obedo. Onyo machil. Onyo Holy Family.
Legionary Bino Kamoyataria kan Metaloa Tinga Tien ka tina man ikom yata diaha. Obiro timungo ikom yato tuo. Akari beni Yesu tie kere chana duong. Yesu tie kere chawa me paro pijo kene. Tutwalere uparo pijo Yerusalem. Ruot Yesu. Konya wek peapa tutwal ikom chanena kere pekina me wek chunya yabere kere tama bed ikom peki kere chane ajo ashok keda Agara yi ngatul ko penyere ko jiwulu ko ngatul ko penyere ko to agara yi jodu abedi ngeo to ngatul pe karo to ka jodu chungi ngeo to ka kwaya me wa wono we
Boy Maguen, Yesu rete yuang kade. Wano wori Yesu wano boy.
Nini laro dane ya tariani ya che. Uya malo. Mea teni mere. Anangyo ni. Dina per. Kei koma. Pere ni. Ikoma. Ame biro to. Tien. Kaya amiro timo dina per.
Chirikale dango bedo nyere, gino binu bore, komie pia wach kuno kobo, kaini roto yuda, lare kong. Ochodong iwie chochi lep Greek, ileb me Roma kere meo yuda ni, man roto yuda, akwa chelle meo gure koria taria, oyere kuno kobo, yinte Kristo, lare dongiri, lar wandang, enoke ne kono bero dai wie, okobo ni, indang pe iluoro ba, inna meo ngolo iwi kopachel no, wano ngolo to iwiwa kakare, re itichwa ameo timo. Ento dano ni pe otimo ginora rach. Okobi Yesu dong, Yesu. Opira ikara me bino chamo keri. Yesu ogame. Akobi ateni tini. Ibino bedo keda ikabedo mekuch. Chawa me joan ne ko Yesu dong ochok. Dong chok. Oyamalo.
Kristo bapsingwa banga ene bero konywa wogodo eno gracia opore biwot man dokeno kwanya balwa jona kono balgi ana moru atega ana poyo jalewu ili natin menyu na chiel miteni onote kede Yesu Kristo atetini mano neni inuowo kare mekonyo jomoro ma wan tie kedgi ni wabedo kedgi jirani ni wek ung'e ni inigonyogi mirwa wuot karachiel kedgi kito wan wawuoro ting'ini. Amen. Amen. Bab chingi poyo bang'ani me agiki tie kwach me jalewa dong jalewa tie jale me Kristo eni kome tia jale kare inino kare baptism ni kit kwa ma ini tie kare dong be tie kwa ni achon tie kwa nyen ama inino iluoho kare pi me baptism dong wa mede ne luoho kwa gamo sacramento me penitencia idote bor pade aero chungi wang Kristo weke no umede mekwayo piri ilonyere menuogo ni initie a Kristo tini kilo me kuotia nini kede Disto ya malu menongo time about episcopi. okwao moto banga obako dowe borni go tangani aduongi kum lwaki amobiro paro to awori Yesu Kristo akuno geno chir mere kisha maki komgi kwe chwingi merigi ye ber migi kwa bero inying rotwa Yesu Kristo bero kidi ker karachiel itipachiel obang achiel be kare duchu naka. Amen. Obang atwer duchu papo me award me atipachiel go tanga mere kumo umiu gom naka. Amen. Wuot dong nego wan otum wuot dong obang'a okuru. Amen. Gave himself under the Eucharist and as a priest, and then the love that he gives us in totality is expressed yesterday. And today, the show of the cross is repeating what Jesus gave yesterday in totality. He loved them up to the end. And that was yesterday. And today is a show that now I give myself on the cross because I love you, to take away all your sins, all your difficulties, and all that is difficult for you. With this love, you can conquer it. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.